Raikomsai khiatum junak pukhuri tinian lialong kakuruk damahud rakia hormu kelong pon. Raikomsai khiatum angkrak pen birta kelong ateng ar koini phai thom kebarni anar lo por phai sira chitima por malam junak pukhuri tinian lialong kakuruk asai kedeng pon padu. Lasohud inut arta thom kebar hinia bangphu kagun kami apha nebing nang pon alang lehem jalukia Nagaland pusipang thek pon. Sonsa alang le kachebe ka jarong along pen sob hom keb long pon. Laso along kadu ka be 132.72 gram heroin duji pusi Raikomsai khiatum pen than pachini pon. Arona teng pen lamhoi pabon pon si do anason ta Raikomsai khiatum chipari deng pon. Hanjang lang sobera Egyptian rong pinang kilo birta Malong News. Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.